Nese nimba ari umugabo ashobora kugura iPhone akayikugabira ku buntu. Rero n'undi ashobora kuyimena atazi naho wayikuye. Nimba ari umugabo ashobora kugurira iPhone akayiguha. Akaba n'undi ashobora kuyimena atazi aho wayikuye. Abo bantu babiri ni batandukanye. Naga abantu bose baduha impano ntago bari uko ari abantu bacu ntago bari uko ari abagabo bacu. Nakubwiye nk'umuntu yangura iPhone vraiment nawe narinze. Uri kwimana nago yaranzi yambonye kunyene. Aragura iPhone ari kurungikira. Ni ry'Imana igura arayimba n'umupapa mwiza yari yubatse. Shanye ne yagotwa nari kumutwara. Sorry. Hallelujah. Amara umugabo w'Diamond ko n'abamedika abagabo Diamond barabaho. Oya nabana. Hariho n'abagabo mbuka. Nabibira kandi rabivuga uko. Hariho n'abagabo bibibwa. Rero abo bagabo babiri batandukanye kandi je bose maze kubaho. Abagabo bamwe mu kubita abagore banyu. Noneho umugabo afata urushya agafata ikofa agafata umugera agafata umutwe agakubita umugore wiwe. Yigeze kwambura imuzu umugore yamuvyariye umwana. Ndabivuze imbere ya kamera ntaco mungira urimbwa. Dico umugabo ibaza umugore ntago mu Rwanda biragoshe base umugabo hangane n'uwundi mugabo ni sawa ariko ugafata umugore wawe wambura imuzu kandi sha ntari soni bagira ukaza mumva mwijero nkubona gute ariko ye nakubitwa umugabo yaranturira n'amazi ashushe ba film n'abaraya abakinyi ba film ntibubaka ugiye kureba abakobwa bose bakina film hafi ya bose bahukanye n'abantu bari bafise irungu abakobwa bari muri film buno munsi iyo mugiye kuyaga keshi musangiye nka histoire ugasanga ni wamwe nagiye kurongorwa ari mutoyi agacahura n'umugabo akamufata uko ashatse akamufata naba akamukubita bwako twakuze twumva mu wacu bavuga ngo nta mugore yahukana niko zubakwa tukabibamo ariko mwege nimba mwaravuye urumva ntimwemeye kubibamwo mwarazitaye muri Waragerageje Dico twarahunze kwaruguhiyo mana yanda gose nuko ushira gusubira kurira ariko abantu bose bahukanye ntagaruko bahukana nkuko mubivuga harimo bahunze harimo bataye baromo je narongoye n'umugabo yigeze umugore sinagonje kumena amabanga y'umurugo gwanje ariko nimugacira imanza abantu birabaje kujya kuba ko imyaka 16 ukahukana imyaka 25 30 numva ko warataye umwanya Dico ya mugore ataye urugo yataye abana agize ibi reka ngure ikintu cyankomerekeje cyanyaco nicuza ni kwa kubakira kuri niko zubakwa nta mugore akwiye kwahukana umugore arakubitwa bwa cyakajya kwa muganga gasubira muhira umugore naho umugabo we wabyutse aragukubita wemerewe ni itegeko kumusasira ni mugoro ico je nico cyanyeshe nico kintu je cyankomerekeje kwageza ni cyamvuga ati none mana kubera iki basi mwakujya kwezi mwajya amezi abiri ya mbere iyo fata ingingo ahari ntibyari kugera nga nza gufata ingingo kana amaze gucegwa mfise ibintu byinshi byo guhomba basi Mori Kosa Dico Entertainment. Okay, ladies and gentlemen, hope you are doing well, guys. Wherever you are, kumande zine zis. Turabashimira cyane ku rukundo mutwerekana ntajyo mukabana natwe gatanu kuri gatanu niko dushoboza tukagaruka yamara twifashijwe na ndiho atakatagira akavuga ati bantu banje mugende mubeho mukore akazi nabatumye for real they comment kuri yo Leonce de Sanderson wa Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador kuma image cyangwa amasanamu ya karorero hari uno muhungu the one and the only yitwa Santreze niwe bayagafashemwo nubundi we back again and again from zero to hero twakubwira ngo knock to the champions ako twakira uno mukobwa sinzi nimba ari umurundi kazi sinzi nimba ari umunyarwanda kazi umutanzania kazi Kenyan ucyari cyose ariko nuko ari muri industry ino tuba turimo cyane ya cinema y'u Burundi yitwa Jojo niko ndamuzi ariko kandi ashobora kuba afite amazina menshi nimba hari atangira bidondora nk'ibisanzwe. Merci beaucoup. Nago yihenze ko kwa amazina yanje nitwa Josine tumukunde Dico ntago ari rya mbere nje hano kuri kamera yawe vraiment datumaze kwa nshoro zinshi. Oya sina nyinshi gusa bayibugira kabiri ariko kabiri kaba kamaze kuba kenshi. Bije ni kabiri gose. Okay kabiri kaba kamaze kuba kenshi. Hama rero amazina yanje nuko nitwa tumukunde Josine akaba akunda kunyita Jojo izina rya filime yanyise nkaba nitwa Jenita. Okay. Abanye ndi muri industry ya film. Wow. Yeah. Jenita kamakawa kamadawa. Ubona kabisa yuko no mukobwa ubaje wambaye nk'umunyamuji pe.
uzabona kutondera guhera hasi kugera hejuru haraho nogera nkateba cyane ariko ubona ko umeze neza kabisa nk'umuntu bambara n'impeta bakambara udusheneti tuba tunazimbye atari zazindi hari abantu bijya ngo bambara utuntu ngo twa desa none kuri suko umuntu nyene aba yambaye rega kuberwa mari ni muntu ntabwo kubera amafaranga habega umuntu wambara utwa desa wambara utwa 2000 igikuru nuko wambaye abega umuntu sibyo aba yambaye wowe se kutaja mu isoko ngo yigure utusanzwe kandi mbona nyene menga nawe uri mu bantu bobegwa na byinshi ewe udusanzwe je ndadukunda kubivuga ndadukunda kwenu nasanga muri bayo nangaye twamire 1500 yajya okay tutangira kubagereka kugeza no kuri 1500 yajya urafyina none nivyo ganivyo biratesa bazi aha birumvikana kaza amakuru y'imisi sama yinjiye akazuba ni keshi Bujumbura ubona yuko nawo baba yambariye kabisa mu ikabutura ya rouge bordeaux amabana sigenda yazi ubona yuko winjiye muri sama umeze neza ubu harashushe nyene umuntu kwirorasha hashushe none muca mujana n'ubushuhe canke murabwirinda haribwo umuninda nubwo adashobora kwita haleluya kabane yanje uyu mugabo nakiriye kino kiganiro ndakimara amahoro kwe ubwo mwirinda n'ubwahe ubu bagora kwirinda n'ubwahe ubu tugora ko Dico mbabara ntuncumuze pe nubwo ko Imana ubushuhe twese turabizi ko ubushuhe bubangamira umuntu ndakanje kare kamenetse tekinira menetse bambaye iPhone urantunga ni tekino none hari iPhone ya macho matandatu ni tekini mfasha santereza zizikuzumya yego Samsung usangiye itwerekana neza ariko arayerekana na kubari santereza ni yego ni faranda ndakugura ni Samsung mugabo ntayitandukaniye na tekino yamantutse amakuru fisi none abandi ko bari kuri macho matatu ni batari macho ni nkwereke wageze kuri litra sinzeyo ni mbari litra noca nkuba kwe yarama litra azimze kunganya na nama iPhone mfasi yanje nayo kanda nubwa mbere kwimosha ngo nkwi nubwa mbere wo buri ibisa nibi shanda maze kubishana ya Dico namuko pataraje umushatsi nta numunga atarawugawana nabi ngo nta mukobwa atarawujyana n'umuhungu nawe umushatsi utararwa mu kanwa nta muntu umushatsi utararwa mu kanwa simbona ho waraciye simbona ho waraciye ngo ndawujye none nanjye ndasuka urakoze kwitwenga aciruka Jojo si byiza ntucomutse nibutse narigeze nsuka narimwe jewe kugira nibuka igihe nari nasuse umushatsi nja mu kanwa naco wari mosheje tworoshe ibibazo tubyoroshe wari mosheje umushatsi gutarukira mu kanwa ariko rati bucafu nibwice nda ni adari zana kwego tuvuga mu byo mu buzima musanzwe yabimeze tugaruka no kuri telefone anyway abandi bari ko baragura ama iPhone kutaraje kuri iPhone nawe abasare benshi ndarongo umunayingorera utegeje kugurira cyangwa utekanya kuyigurira bo ubasha bwanje buracyagera aha mugabo iPhone ati bivuze ko byose ari ubyigirira yego akenshi ariko gake barabigukorera umuntu je mamaze kungura iPhone yari muri etazini kandi mari mpezagire umwana mwiza aguze iPhone vraiment arayinshira muri kado arayindungikira arayiba wow kananzi tukubara nyikundiye gutya bamwubahe bamwe wow haleluya uri muri bake bavyemeye ko ushobora kwemera request y'umu diaspora hanyuma mukajyana ubucuti bwari bwo bwose ntazi hama akakugurira telefone ya iPhone uri kwimanangurira iPhone wow amaze kuyingurira yurungika kuri DHL nta naho narinzi aranefuna arambwira ati uzogende kwitora vendredi zoba yaje bro naragiye go bro wow ndavuga nsanavuga mwizina ndagenda yitora kuri DHL ndakunda nanzi nukumbesha sangandugikiye amashukura menshi yarambwira nakugure parfum mugabo mu ndege nibijamo cyasiko ndabirungika ndabisanga maka iPhone Dico ni amajana ne bro ni dolari 400 hari aba diaspora no diaspora hari aba diaspora no diaspora ikibabaje canyu nacutse nk'uwo muntu ntimukiri kumwe
oya kuba kumwe cyatari kumwe nago je byavuyeho n'impamvu nyine zindi zitandukanye rega Dico muri buno buzima ducamo haje nta kintu na kimwe duca Imana itakiza hari abantu Imana duhuza nabo kugira ngo badufashe n'abandi Imana duhuza nabo kubera nyine impamvu yayo rero ntago twotegeka ibihe ngo tugumane kandi ariko biba byaragenze wa muntu ari karamamagara ubu yakuguriye ino Samsung wa muntu wari karamamagara wa wundi avuga mwitabe nta kibazo mwitabe Allo warubonye urushengero inyuma y'urushengero rero urahabona inyuma yarwo mubwira akabarabara gakikama kata umva cyangwa wa munsi y'urushengero akabarabara gasa nk'akaduga ucubona kandi kabarabara gakikama mu kuryo sasa ikibi cyawe Jojo ntacuze n'uburyo ufata nk'umuntu yigoye uko kose akakugurira iPhone akakurungikira amasaha azimvye akakugira Jojo asa neza w'inzobe warangiza ukaja mu biganiro ngo hari abagabo hakabaho ni daimoni z'abagabo akomwa abagore bamwibuka please Nese Dico na ubonye ahantu uri kuravuga ibyo bintu numva ngize ubwoba Dico ngo hari abagabo ngo ni daimoni z'abagabo ngira nanje nkubaza umugabo yafashe miliyoni ziwe zingahe Nese nimba ari umugabo ashobora kugura iPhone akayikugabira ku buntu hariho n'undi ashobora kuyimena atazi naho wayikuye sindakumvise neza ngo nimba ari umugabo ashobora kugurira iPhone akayiguha akaba n'undi ashobora kuyimena atazi aho wayikuye abo bantu babiri ni batandukanye baratandukanye koko bagitira amazina rero trebe baratandukanye koko nimba niko ndagukurikirana haba hamaze kuzamwa abagabo babiri none ujya wa kabiri yo kwihanganira uwo wa mbere ibyo gukorera byose tegeza kuyimena niko ndumva situation naga ari ukore ngo koreho bimeze naga abantu bose naga bose baduha impano naga bari ari ukora abantu bacu naga bari ukora abagabo bacu nakubwiye nk'umuntu yangura iPhone vema nawe narinze ntabwo turabona namaso ku maso kugeza no munsi kuri kwimana nago yaranzi yambonye kunyenda aragura iPhone ari kurungikira nari ryima igura arayima for nothing mwayagiki wamuhiki wamurungikira iki cacu agira izo ntege zo kurungikira iPhone nana foto kwe Alfred nana gafoto yakabonera kuri Dico entertainment agafoto kameze gute Dico abana twatindi basigaye abana tujya oya numwana mwiza nyine yarambonye kuri kamera amarira arasiba umuntu nimero yanje amaturaganira n'umupapa mwiza yari yubatse n'umupapa yubatse ubwo ni yabuze gato ngo umusamburire ugwiwe rugo Jojo sha nyene yagotwa nari kumutwara sorry haleluya yagotwa oya ni brag oya ntago no kumusambura urugo rwiwe gusa nyene n'umuntu nyene akunda abakinyi ba filme akunda nyene nivyo hamaro umugabo w'Diamond ko n'abamedika abagabo b'Diamond baraba je narakangutse ko ntabesha Jojo bino bintu naravyubahutse abagabo b'Diamond umugabo arinza umugabo ntiyo umugabo w'Diamond abagabo bose n'abamarayika yabibambeyo oya n'abantu hariho n'abagabo mbuka nabibira kandi rabivugoko hariho abagabo hariho n'abagabo b'ibibwa rero abo bagabo babiri batandukanye kandi bya bose maze kubabona bose maze kubabona ya wewe wabonye umugabo wa nyawe ubona n'umugabo mbwa nese si twakuze tubona ba papa ndufite basaza bacu ntidufite mwebwe n'abandi bose tubona hariho abagabo hariho n'utugabo so wawe ari mu ruhe ruhande wanje ni umugabo bro nawe umugabo wawe ari mu ruhe ruhande umugabo wanje nde uvuze nde Dico fise bangahe nimba ari ufuse no musi nimba hari uwo wigeze ari mu ihe kategori muri zino zibiri bo umugabo nka so canke n'umugabo igihushane caso bombi bari Dico rukore ko ibara urwana mu reka mubwire mwabagabo mwe muci nyuma abagore banyu nyabagabo mwe mukubita abagore banyu noneho umugabo bafata urushya agafata ikofa agafata umugera agafata umutwe agakubita umugore wiwe yigeze kwambura imuzu umugore yamuvyariye umwana ndabivuze imbere ya kamera ntaco mungira urimbwa Dico umugabo ibaza umugore bro umugore ntago mu Rwanda biragoshe base umugabo hangane n'ubundi mugabo ni sawa ariko ugafata umugore wawe wambura imuzu kandi sha ntarisa nibagira ukaza mumva mwijera nkubona gute ariko ye shamura abasazi n'ukuri ko Imana umugabo akubita umugore agabana uyu mwaka ni mwasika amahoro nzoshima Imana numva umugabo akubita umugore yo nimbwa
ndabivuze nushaka uyu umugabo wese uzi gukubita umugore ariko hariho abagore b'abanyamakosa pe nico ngira ngo Jojo aka kantu wa mukobwa witonde nk'ubu nk'akaroro je menya makuru ko Jojo umugore wanje ariko aramvanga mu hoteli hana nkagenda nkanavyibonera abantu urazishavure bafata gutandukanye hama ishavu ryaduze nkumva yuko deriniero kura ari ukugutera ikofi nkagukubita nkakubangamira kubera kutiyumvira ahubwo wewe ko ari ukwiye gukubitwa n'ubundi kenshi kubera ari wewe nkwezi y'amabi yose ari wateze ishavu ryanje bigatuma ndanagukubita ano makosa kuri kuri urabona ku bagabo byihuse ntiyabone no ku bagore baba kwiri ibihano ahubwo birenze gukubitwa nje niko nakubwiye ko muri kumva kano ka yego ndavyumva ariko nimwe ndiko nakubwiye ko hari abagabo n'utugabo sivyo naga abagabo bose bakubita abagore bari uko basambanye ariko n'umugore yo kubitwa kubera ico naho nye ntakosa ryo bari baye bona nakararo kamwe kanje mu kihuta zugusambana gusa burya ni n'abagabo bakebo kuhanganira gusanga uri kuratuka nka mama wiwe yarega mama wawe so ngo wagakecuru we uri sire yuko umugabo wawe byangana umukobwa nawe akora ivyonye nandera fi nukuvuga Jojo nukuvuga ubu buzima babugoye kabisa ariko ibintu nubwo biba bigoye kuvuga nk'amajambo kugera igihe uvuga ngo hari abagabo hakabaho ni daimoni z'abagabo nakumvise ahantu mu majwi uri kuravuga ico kintu narakangutse cyane pe Jojo ko menga ibintu uri kuravuga muri no misi byo babifise aho bihuriye n'ubuzima woba warabayemo ya so kuvuga gutyo gusa ariko tuze turabizi ibyo bibaho nyene batandukanye urageze ku rwego ushobora kwita umuntu ngo ni daimoni umva nyine abayakoze ibirenze cyabo bose bo narababonye wowe wari wavuga umujyo ngo wabonye ubwo bwoko bubiri bwabo bagabo bose nese sinagize papa wagize papa yabaye umupapa mwiza yabaye umugabo w'akarorero papa mwiza kwe waragize na so wanyu yari umugabo ameze gute warabonye n'umugabo w'umubanyi yari ameze gute warabonye umugabo wawe yarameze gute cyangwa muri kumwe no munsi kuko ndakuravye ndabona kutagaragara mugo muri kumwe no munsi no kwitwa umugabo kwitwa boyfriend sindi boyfriend nago nivuga ko ibintu byinshi gusa burya umuntu wese avuga ikintu hari impamvu kandi nta kintu navugira kuri kamera ntazosubiramo nashaka mbwire abantu bakunda kuganga abagabo bose n'abana beza hari abantu benshi muri ko murakomeretsa we nimba wifitiye umugabo wawe we nimba wifitiye umugabo akabona mubanye neza akakubera umwana mwiza wo kuvyifuza bishimira Imana kenguruka ivyo ariko nucuza kujajinga undi nawe ariko aravuga ati je nanje mu rugo mbayeho nabi narakubitwa umugabo yaranturira n'amazi ashushe vyagenda uko ngucu ubwa abagore niko bameze reka kuri kano kara abantu bakunda kuvuga ngo ngabagore ngabakinyi ba film nabaraya abakinyi ba film ntibubaka ugiye kureba abakobwa bose bakina film hafi ya bose bahukanye nabantu bari bafise irungu irungu no kuvuga bari bafise ingo mugabo bazibanyemwe batabaho umwanya nta mugore numwe akina film yahukanye agiye kubaka kwija imyaka uzangure amatohoza iPhone yanje baruna imenya wa mukobwa ore Dico uzongura amatohoza nuko uvugana abakobwa usanga ari beza akeshi bagafatwa bakiri bato sivyo rero tukagenda kubaka tutazi ibyo tugiyemo rero mu chance tugasha nyine ugacuhura n'umuntu atandukanye nawe simwe mukunda wanga abagabo bakuze nibo bubaka yego niko bizwi abakobwa bari muri filme buno munsi ntabwo bose twatuzinanye ariko gusa nyine wumva muhuriye ahantu umuntu muramenyana neza mukamenyana iyo mugiye kuyaga keshi musangiye nka histoire ugasanga ni wamwe nagiye kurongorwa ari mutoyi agacahura n'umugabo akamufata uko ashatse akamufata naba akamukubita bwako twakuze twumva mu wacu bavuga ngo nta mugore yahukana niko zubakwa tukabibamo ariko mwege nimba mwaravuye urumva ntimwemeye kubibamwo mwarazitaye muri waragerageje Dico warahunze kwaruyo mana yanda bwose siragusa no musi kuri kamera nuko tushaka gusubira kurira ariko abantu bose bahukanye ntagaruka bahukana nkuko mubivuga harimo bahunze harimo bataye baromoka ariko very sorry nyene wa mugani wawe ntabwo ndiko ndavuga n'ibintu kugira ngo urire nimba ico gikombe nawe warakinywereyeko ariko ndashaka kumenya nimba uvuga ngo benshi bagiye kubaka ari bato nukuvuga ntibari bwabe macuwa ntibari bwamenye ivyo bagiyemwo ntiyumva yuko tubyanarije neza ayo makosa hava aca kuri bo gusumba kubo bubaka nese kubera icyo ujya gutereta umukuga kandi uzi ko ari mutoyi uwo mutwaye ubizi neza ko ugiye kumurera icyo titwaramo neza mwigishe none umuhana none woho kubera iki wemera kuca kubaka ugo rugo uzi yuko utaramenya ubumenyi bwabwo
ukemera kuja ku muntu atagukunda ntufate umwanya wo kuvyigako neza ubwo ntuba witeguriye ingaruka zose uzohurirayo nazo baba badukunda niko batubesha abahungu baba bakunda ariko bababesha abahungu bazi ubwenge kuturusha kandi akenshi abakobwa barongorwa n'abahungu babaruta sivyo wowe uraje uterese umwana w'imyaka 15 16 uriko uramwizeza ibitangazo uziko atazoshobora uramubona ubuzima bayemo avuye ku ishure ari muri biri nukuvuga nimba winze wiyumvira kumushira mu rugo egari kubugiye kugerageza ukemera kandi ugasubira ukamurera niba ucabisigura rero ngo gushikanya umuntu mu rugo ngace agera kuri ya level nk'iyuriko je narongoye n'umugabo yigeze umugore urumva yaransumbye ibintu byinshi mu rugo sinagonje kumena amabanga mu rugo gwanje ariko nimugacira imanza abantu nimujye mwegera basabana umuze mutubaze tuba dufite ibikomere byinshi birabaje kujya kuba ko imyaka 16 ukawukana imyaka 25 30 numva ko warataye umwanya Dico nawe uri muri online niko vyagenze mubanye yarageze urundi rugo garugiyemwo ucumengo ujura umugore wa kabiri canke no kuguprofita nturi umugore w'isezerano ubwo siyo mpamvu Jojo nkawe wabarahuye n'ingaruka nyinshi kubera ko wamenga wivanze mu rukundo utazi awagiye atavuze na kimwe nari nzi kubijanye n'ibyo bintu ariko rero impamvu mbivuze ari wundi muntu nawe amaze nkuko kwanje sivyo ari wundi muntu wace mu buzima nk'ubwo bwanje none mwahura ugatutangura kuvuga ujya mugore ataye urugo yataye abana agize ibi ukaja kumujajinga kumbe nawe indana afise igikomere yumva yakwihana umugozi bafana bacu commentaire zanyu zirashobora kutwubaka cyetse kadusenya Dico reka nkubwize ukuri hari umuntu ashobora kwandika commentaire ukayisoma ukayisubira mukavuga ati none nk'uyu muntu kweri dupfiki basi uwo mu basi n'amahirwe yo kwicarana nawe basi 20 seconde nkamucira basi amayange ku buzima bwanje hari gihe yo hava bitahura akabona neza ko yagize ikosa kunyita ikintu nari yego iyo bari yo mpamvu hageze igihe mu bintu wagiye uravuga mu miseze uvuga ati narakomeretse bihagije kugeza igihe iyo nibutse igitsina gabo ndira byarambaye ntabyiza ukibona mu bagabo bagabo beza baracyariho ibyo ni umugabo wo kubihamya ko narabibonye nuko nyine bose babigoye kumenya ati embega ejo bizoba bimeze gute bose baza bavuga kwa kundi ngunda gukunda kwa kundi nyene biba bigoye kumenya ati ejo bizoba bimeze gute ariko abagabo beza bariho rega turafise abagenzi bubatse turafise bene wacu bubatse kandi babayeho neza ne mugabo bamwe bubatse bameze neza nyene hariho nabandi bameze nabi rero abagabo bose ntagari babi kandi abagabo bose ntagari beza nico nshatse kuvuga wewe wakomerekeye kuko bino bintu ni byiza ko dusangiza abantu experience wowe nk'ufise batoya bawe ufise abantu bakwigirako ejo nimbara wakomerekeye ntazakomerekere yaba ari wowe wabigizemo uruhara cyangwa uriya mugabo wari rero ngo ikintu cyankomerekeje cyanyaco nicuza ni kwa kubakira kuri niko zubakwa nta mugore akwiye kwakana umugore arakubitwa gwacha akajya kwa muganga agasubira muhira umugore naho umugabo we wabyutse aragukubita wemeriwe ni itegeko kumusasira ni mugoro sivyo nuko twakoze batubwiye nta mugore hakanira umugabo mu gitanda kirazira niko twakuze twumva ico je nico cyanyeshe hajya kuvuga no mu cyumba nibe nikosa ubundi ngo umugore n'uwo mugabo niko batubwira ibyo akugira byose nyine umva uburuwe ariko siko kuri kuko hari hamadefa amwe tubona kandi tudashobora gusiporta tukigera mu rugo ariko bikatugora gufata inyigo kuko tuba dutinya ati mbega abantu bahanze bazotubona gute ugasanga rubyubakiyeho kandi ubundi birangiye unaniwe siko birangiye unaniwe cyambere wataye umwanya icyambere wamaze kuvyara abana benshi kandi noneho ugasanga nyine ugeze kuri roto ufata ingingo waramaze gutakaza igihe yego nico kintu je cyankomerekeje kwageza ni cyamvuga ati none mana kubera iki basi mwakujya kwezi mwajya amezi abiri ya mbere iyo fata ingingo ahari ntibyari kugera nga nza gufata ingingo kandi amaze gucegwa ndifise ibintu byinshi byo guhomba basi nico je kimbabaza nake nico kintu wicuza bisigura Jojo nimba ndiko ndakumva wewe wigi mihari mvuga ikirundi abantu bumva byoroshe canke wewe wita kwikosa gusumba ikosa wota kurujya mugabo mwabanye nimba ndiko ndumva ibintu uri kuravuga jewe impamvu no mutaka amakosa nuko yansezeranije ibintu byinshi harimo kuzombera mama na papa je na papa wanje fise kandi abaza kwanje nyiri muto kubyo ntanamwibuka namubwira gukuri kose namubwira ibi ndazi kubikora ibi nabyo nzi gukora ko nari muto noneho I'm very sorry urugo rwawe yari ndayimurya kandi ubu ndacayimurya
icyo kiganiro uvuga nakoze nawe yakibonye kandi ya telefone yarantukanira n'ubwoba ngo tuzi kwiriza aya bifashe nko kwiriza ntago mbizi ariko bura nta muntu yarira atababaye je shobora kuvuga bino wanashimanga nabizira ntago mbyitayeho ariko umenye yuko ari abantu bahohoterwa kandi bari mu ngo kandi banshi bisigura yuko nawe mu buzima bw'urugo wabayemwo warahohotewe ntiwigeze wishimira ubwo sigonje gukora ikiganiro cy'urugo ndago ina yanje ntago ndashaka kuyivuga ko ntago haragera ntago haragera ariko rero naraho no simba narahohotewe simba nubatse narahohotewe ubu waravuyeyo ariko nta kintu cyo kwicuza kandi kiba kigomba kuba kubera ko ibintu byose nyene bisukuntu nyene biba bimeze Imana yabipanze udashobora guhindura ariko rero gusa mwirinde kuja mucira imanza abantu ko biradukomeretsa birabakomeretsa no kuvuga ubu Jojo turiko turayaga nta kiri kumwe n'umugabo you single mara wibereye muri ubwo buzima ndumva ibikomere ntibirakira niyo mpamvu ukiri ko arabivuga n'amarira agutanga hanze birashoboka yuko ejo kiyo uziyubaka uzoga muri uko uzorondera undi musore cyangwa undi mugabo wizera uha umutima wongera ugerageza ube mu bundi buzima nko muri uno mwanya umutima uko yagira iki utegekanye iki ikibazo rero cyangwa biranashoboka kujya mu ntumwa kuyubaka erega umuntu ashobora kuba ari mubi muri 20 Dico maze kugerageza kanshi maze kugerageza kanshi waduherukana nagiriwe operation sibyo ego exactly nudirukana bambaze bakubaze disi sari mukozi ko 10 ku mwaka uheze umwaka uheze ego aya mezi yo nabonyemo ibintu byinshi byatumye ko mbona ko umuntu ari ubusa mujye mwitondera ingo uriya inzu yugaye bamama banga menshi ku buryo wago uburenganzira ukuguruka injira indani utokwifuza gusubirayo si buri bantu bose ubona basohoka mu mango bagenda basohoka mu modoka ngo babayeho neza buriya ko winjiye wabo ukabona ubuzima bwabo bwa nyabwo nawe warira Jojo ko ikintu cyitwa urugo kirateye ubwoba ingo zose ntago ari imbabaga bose ntago ari babi kandi abagore bose ntago ari babi aya muntu ashobora kuza imbere ngarira kuri kamera n'umugabo ashobora kuza ngana wakayarira turabazi banshi nabo nyine bagiye bakogwa ko n'ivyo bintu abantu sinzi nimba ari hisigeze gusa mwabantu umwe basi Dico umuntu nakunanire siko ubona ati je umugore yananiye ubona ati sinamushobora bane amahoro sivyo nawe nk'uko mwavanye ariko arakwirukako ntiwibereye hano ni mu mutekano ubu woga mu rukundo na Santreze yo kwirukako niho kwibera muri urwo rukundo ka atubirindire Jeje niwe nuko tiko tarikwenga biracashoboka uracari muto ejo kinambera guseka aya mana yanje sha twenga nkabona ryatse haleluya kubera Imana atari bayari nyine mwemwe karacamo nyine kadutwenza Neko ndavango nk'ubu utegekanye iki birashoboka ko nk'ubu yoca bugufi mwa kwiyunga mugasubirana cange amaso yabatenge kukwereka abandi bagabo se shabura muri no si dutuye nta muntu igera abunda abantu bamurondera nk'ubu amadomande ni gusa nje muri kano kanya umutima wanje urishimye nguzuye amashimwe nka 70%. Wajeje kubwira abantu ko umutima wawe uhimbawe ugahimba gusesa amarira hari ibikomere wa mukobwa yabitaraki n'ubundi mba narapfuye Dico hari ijoro rimwe nabonaga ritari bunsige rero uko byabimeze kose nimba uyu munsi nshobora gufata micro nkavuga ngatora fanta nkayinwa nyiri muzima umva n'umunezero nyene kuko no gupfa byari gushoboka mpore kosa abantu bakavuga bati uno mukobwa filime baraye bashize hanze n'uwitwa Dani biciye kuri Dani Films Company ati ni true story bikanabonekana yuko uravye kuri ano mantuze ya dedication n'ama script bihereza hari n'abantu basa navuga ko ni wewe mwanditsi niwe watanze ideas kugira filime ibeho ibintu mware mukiye muri no filime ntibuka izina uza kunyibutsa n'ubuzima bwawe n'ubundi bwite wabayemo ni true story ugiye kureba ubuzima bwite bwanje nyine iyo ndiko mvuga mba ndiko ndavugira n'abandi bantu benshi bameze nkanje kuko nasanze ikibazo tugihurijeho turi abantu benshi ahubwo dutinya kuvuga nimba
nimba hariho umuntu ushobora kugenda hari ugatora umuntu bakamutora ari ikiziga aba afise abantu bamwishe kandi ujya mu yamwishe ntago aba yitwa umuntu mwiza none sugize muri bageraho bica bajya abantu bajya bafata n'abandi bajya bakerera abantu bajya bagonga abandi nibigiranga babandi nyine bakora ibibi harimo abagabo bubatse mu bajya bagabo bafise benebo uri kubyumva nk'abagabo beza tubona birirwa mu mabiro nabo bakora ibibi nabo nyine harimo abagabo hariho urugero ushobora kugira chance mbi ugasanga wahuye n'umwe muri abo rero ijya filime ni true story ko pana 100% gusa nyine ide ni yanje kandi ni ide niyumviriye mbabaye mwijoro ntazigera nibagirwa hari dimanche ndavuga ati basi reka basi nyine ho na gato yuko ubuzima bwanje nzohore mbireba ijya filime bayise ngo kazoza katubikiye byinshi kandi koko niko kuri kazoza katubikiye iyo zinumva uryumva umengo biragoye ariko mutahise ati kubu karimo byinshi akubu karimo byinshi akubu na kuno munsi ejo naho twebwe umva uno munsi tububaho kwawo kandi wo twiyumviraho gusa ejo twiyumviraho gaki bona shima tugateganya ibyiza ejo hazaza gusa ariko ibi bintu tuvyiyumviye rero buri ejo haba hatubikiye ibintu byinshi ijya ide nayigize ngeze ahantu ku mutwenzi yaje apana mukabara kwibarabara ku mutwenzi wari kurataha wari kuraja Dico nako ndahonga wari kurahunga wabaye mu rugo rurabo mu rurazi kugeza igihe uko navyo nkubwiye samenye ko uwo munsi niyumvira ide nariko ndahonga wari uwo munsi mbona neza ko nshobora gupfa wiyishe wowe nyene wishwe n'umuntu stress zikugandaguye canke sorry rero nide niyumviriye koko mbabaye ndavuga ati reka basi nyine ho gatoya ndabubwira Dani ntago nigeze mubwira ivyo ari byo nabazo bibona nga kuri kamera nabwo muna gute dukoze filme imeze uku nuku umugabo ameze uku umugore ameze uku dukora uku abantu bazayiraba muzoyirabe yitwa kazoza katubikiye byinshi harimo true story ariko rero ntago nyine ari true story ya nyayo byose cyane kwijana muzorabe muzobibona nyene avuga byo umaze kwisohora irabaye warumvise ko menga basi urahemye urarespire urisuraje urongeye kwibutsa wa mujojo basataye muri ibyo bintu kuko ari true story bisa no bangoreka basi numve ko no bishira habona ntangire kumva yuko bimwe byomvamwe kuko hari abantu bakuyagiye nk'ikintu cyabashikiye kibi uburemere bwabyo bigenda bigabanuka muri bo hari ico byagufashije cyangwa washatse gusharinga abantu experience byonyene je no kurira byonyene biramfasha hari ahantu yicara ngo umutwe uranyura rimereye nkavuga mananje basagahinda kanje nkabwirende inde hariho agatima niko bakita gatangura iriya filme conscience reka mvuga uko ariko agatima ko muri filme sorry agatima ko muri filme gatangura ko scene ya mbere mu filme ndasijya ko nabazokumviriza nta muntu yabinyandikiye ni ibintu gusa ntabwo bagahejeje ndagafise nga muri telefone bashizemo gato nyene gashobora kujama rero ni ibintu imaze gusohoka nkayiraba nkayumva kandi iyo filme barayizema amarira ya nyayo pefisa gahinda kanje kuko nyine byabaye kwiririsha bimwe bavuga ngo muri mwe ngo harabise ngo amarira y'ingona nararira bakambwira ati none hora dupandanye izindi scene nubwo manze muri ndire basiko bikunze na mitende nukuvuga iyo filime abantu bamenye muri behind the scene canke ikindi kintu batamenye amarira warize uri kurarira yari nyanyayo ntikwari kwagitinga gusa bagira baterana ubwa bakameramana akavuga none dukina gutugumurira basi nyene numva nyene nararira nyene kandi numvise ndohotse ikindi Dico reka nkubaze buriya kuvana n'umuntu ni icyaha kuvana n'umugabo cyangwa n'umugore byovana n'uburyo mwavanyemo n'icatumye muvana icyatumye muvana rero icyo ari cyo cyose nese ntago uba wemerewe kubaho ngo ubuzima bukomeze nubwo coba ari kibi wewe wari byo uhisemo witwa umunyakuri kubera no mu kinyoma cawe wemerewe gukora ibyo ushaka mu gihe ufise imyaka ikwemerera kubikora okay none se nitije kuva umuntu akubwira ngo je uvuye mu rugo rwanje nzoca nkwica numvise ubaye hanze nzoca nkwica numvise ngo wakundanye n'undi muntu nzoca nkwica se Dico hari ugutereza umuntu birenza aho ngaho ivyo byabaye kuri wewe canke biriko birakubako tuvuge kuri je gusa kuko nanje bashobora no kumbaho nanje byanashoboka ariko rero hariho nabandi bantu bameze gutyo
iyo baritero ugasanga umugore yataye umugabo ugasanga umugore yasize umugabo akamubwira ati je nurongora nzoca ndabica nzobatera grenade ugasanga umugabo yanze umugore ubu rero defa abagabo mufise kubera icyo mwasa abagore mwa mushaka basenari hari umugabo ushobora kuvana akaryoherwa pe abona ucakaritse me ukabona usa neza umeze neza yumva urakora uronka igihumbi bikamubabaza nyine kumengo yo kwangiriza ubuzima ariko nyene biragoye kwifuriza umu ex wa ari uburyo sinzi isi tubamo umu ex wawe uwo si jewe ariko niko navuko nabonye nyene simeze ntabwo wonezererwa ko muhura asigaye afite iterambere rirenze igiwawe ahubwo menga wonezererwa kumuca ko byaranse sasa rero unamuciye kusiga ufise n'uwundi atari wa wundi ukamenga wovuga ati ntaco wobona araba buryo nibereyeho neza nuko kuntu nyene ibintu bimeze ndi kubuzima n'Imana ibugena Imana rero niduha kubaho no gupfa niyo duheza igira pe impamvu mvuze uko we nkubu wewe nawe urafise aba ex ntabeshe nivyo nizera nkubu wewe mu masengesho wamukora biramaze gufuka mu gasengero mu ex wati Mana agira byose ni wibuka no muntu kwe je ntago umwifuriza iterambere ntago mwibuka akagaruka mu masengesho yawe oya ntago mwibuka mu twanje ntago abarima ariko duhuye yarateye imbere n'amahoro kuko mbizi neza ko mu bihe twacanyemo uko byogenda kose n'amafaranga igihumbi yonyuma ndagikeneye erega uwawe rega yoronka Dico umu ex yo kwima umu ex Dico niyo mpamvu navuze ngo bivana n'uburyo mwavanye ahubwo hari n'ubonye uri kuragitora ahantu yoca honyora ku ntoki tugira Imana twebwe ijwi ryanyu rishika kure sivyo ijwi ryanyu rishika kure Dico kandi ibi biganiro byacu ntago biraba abana gusa biraba n'abavyeyi sivyo na bamwe nyene mu bantu bajejwe intwaro ndavyibara ariko nje niweze yuko umugore cyangwa umugabo yahukanye aba yemereye kubandanya ubuzima ntawe uba yandikiwe ngo ni wicwe niyo mpamvu divorce zibaho niyo mpamvu ubutungane bubaho uwo muntu aba yumva afise ikibazo avuga ati byagenze uko nibaza uko yobishira mu butungane hako umuntu arantibuca nakaranyica ngo nukubera ko muba mwaravanye vraiment nukuri ndabinginze bano b'Imana ciye ugufi nkuwoshikiriza president nyene cyo bahe mwonye ka president wifuza umubonano wiwe namubwira kino kintu buriya muri divorce habamo ukuri kwishaka abana karenganya sobona divorce divorce hariho umugabo murashobora kuronderana ibintu mukaronderana ibintu bikagwira agacavuga ati bo umugore byane itegeko rivuga yuko bamufashe yasambanye yacinye umugabo wiwe agenda nta kintu atwara sivyo noneho ugasanga umugabo wakubera ko atagushaka gukiniye trick aragukoreye irementanya canke se akudiye mission kambivuga gutyo agaca gutuma nk'umugenzi wiwe nawe ugaca wemera banzirindire Dico warashimaka gusohokana akaguha n'ibiyobya bwenge urugero sivyo ugasanga urabikoze divorce irabaye wacu umugabo inyuma utazi n'ukuntu vyagenze hakaba kandi umugore nawe ashobora kubigukorera nawe gutyo ikintu gusa nukuri kumena muri divorce ajara bamatohoza ikindi naco hariho umuntu abarushe abona ati vraiment je ubuzima bwanje bugeze habi ikintu cyo kuma umugabo yanditswe n'umugore nibisigura yuko umugore agiye kuba igikinisho canke se umucakara w'umugabo sivyo twandikwa nabo kugira ngo tugire twese uburenganzira bungana ku iterambere twashitseko me hariho rero abagabo benshi bavyitwaza je naka twagize mariage akagukubita akaguturubika akakuraza hanze akakwica rubozo sivyo kuko avuga tujya nta hamwe yemerewe kuba afite imyaka 20-25 ubu ufite chance yo gusubira kuronka umugabo ntamumenya mugabo akakwima divorce nako nakarenganya ntimuteze kubana ntimuzigera mwumvikana ntimuhuza karakasha kwimana divorce byumva atari ikibazo iki nicyo kintu wumva uhuye na chef de l'etat ubigira akabigira cha ibintu byingo vraiment babigarukiye uwo muturu kavuga ngo kano kantu nibongere bagahinyanyura ariko rero bagahinyanyura gushaka bankubita nuko uri kwimana agenda bazavye umuntu wese uburenganzira bwo kuba nuko uri kumwe nditakambira kuri kamera ndiko nditakambira nuko agenda kunda kuba Jeff abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe sivyo abana batatu Jeff abana batatu abahungu babiri waranicungereye Fise abahungu babiri n'umukobwa umwe ya tubandanye ibindi bivuze ngo ndi umuvyeyi ubeho wongera ubeho
nibaza yuko numva menga mu buzima uri kuramwo menga ufise ubwoba bw'ubuzima maybe menga ari ikintu kiri kwira guhiga kandi urafise hezo mugabo Dico ndakwifuriza nukwirugwa n'Imana wongere mu bwabo ndi buzima Jojo ndakurafisa n'umuntu wanashaka agishonje urukundo nyakuri kwero gwabaye mushobora kuba uvuga yuko rutakubereye ruzima biracashoboka ya myaka wari kuravuga nubwo bacari 20 umuntu ankunda ndamufisa tu sorry umuntu ankunda ndamufisa ahubwo si ubwabwo kumukunda none babajwe n'iki nimba ufise ubwo fise ubwabwo marambwira ko bazuce batwica uwo muntu agukunda none amukunda uzashabagira na kubana we yomegisi we okay tubandanye Imana imumugisha n'umwana mwiza Imana imumugisha kandi nawe kugirire neza filime bagende bayirabe iri kuri Dani Films Company nihiri ariko kandi Jojo nkuko nakuze Imana ibana yiguhangaza muhe na abantu ibikorwa byinshi haro philosophy isa nimvuga yuko nk'abantu babaye mu nkundo canke mu rugo uwo gwakundiye ni paradizo yigende uwo muntu akajuru katangiye kugurukira hano ariko nubwo rutakundiye ntiyahomvye ahubwo yabaye mu philosophe hano ku isi nkubo ibyo bintu bitakubako mwari kwandika ijya filime nziza mwaraye muhaye abantu vuga ngo amene nimba utabaye ibintu mvuze shabira ko nyamene ntayo wovuga harakantu cyo nibuka nibyo kwera byasaba ko bikubako nubwo nabikwifurije kugira ube uri kuratanga kubera nk'ubu ndiko ndabona ufite ama expression message abonambye ngo kumawuriza kuri kamera ngo shango hari umusi nzovuga mani reka mbabwire nukuri kw'Imana nukuri turabasabye urumva hajya umumamarinza asuka mu nzu agasiga ibintu byose waruhiye wabiriye yashu ugasiga inzu ugasoka ajya gupanga cyangwa kubaha cyangwa gusaba indaro bro nta burara bwagutuma ivyo bintu si ibintu ukoreshwa n'umunezero ubabaye kandi biranababaje nyene aho gusa icyo nkundira Imana yo nigibura uko ibigenza ubuzima burakomeza nkuko nawe bwabandanije no kutabwishimiye cyane je mbona ubaye ubundi je ubundi nakagombye kuba narishimye kubera ko ibintu byambayeho n'igitangaza na bumusi baje kunyopera nanze kacyo kintu giteye ubwoba kumbwira ngo baragusinziriza wese hama bakubagutumva bakukurema ibi bakudode nanze kavyo ibintu biteye ubwoba ariko hari ijoro nabonye Dico ryari iteye ubwoba kurenza ibyo Jojo ikintu byinshi wabivuze turindira ijya ntahe yawe numva ariho igihe kizogera nko bivuze intahe yawe bayumve neza ariko kandi twe ndiba dushaka kubreminga umuntu numwe baba bo vyega iciza nuko ibintu vyohinduka tukaba mu rukundo rwiza tukagira ingo zimeze neza sibi igihugu kirwifuza yego nyine kandi navyo byizega namwe mugira umuryango mwiza tugira umuryango mwiza Jojo unkundire ndagushimira cyane thank you too abantu bazishimira intahe yawe ndavyibaza ariko nkuko nabivuze utahura ubuzima muri yo ango nakubwiye hari n'ibintu biba ku bantu wanashaka byose bari mu mugambi w'Imana kugira bize byigisha abandi kugira nkuba abandi igihumbi bari nyuma yawe ntibaze basitara aho hantu kuko uko biri kose wumve kano kantu hari igihe kwakira n'urya wundi muntu yatubwira nawe case yewe ugasanga ahubwo amakosa manini yo havaza no kuri wewe cyangwa ugasanga mwese muteranije ibyababayeko nubutamenya ku mpande zose ariko byose bikaberaho kuzigisha abandi bantu akakano wakumvise shishatse kujajinga numwe ariko wihangane inyuma bizogenda neza nanje se mujajinga gusa nyine bashaka nyine batahure yuko nyuma y'ubuzima tubamo hari ubundi kandi uko bakugiye gihanganye kose naho uzopfa tishwe n'icyo uzokwicwa na kirindi ndagushimira cyane ariko sinzi kufisa akajambo wosigira abantu benshi bari kubara gukunda muri filme nino twamaze kuvuga bayirabe n'izindi nyinshi zigiye kuza abantu basabafana ugira akajambo ubasigira filme ni nyinshi twahereye kuri yo gusa yo kuvuga ngo nibwo kaza katubikiye byinshi nagambwe ngo nibwo buzima yacamamara kaza katubikiye byinshi ya Dani ndayikunda kubera yuko ni story kandi cyumviro canje bazogende bayirabe bazombwira kandi bizongerera kuraba kino kiganiro nkasangamo commentaire y'umuntu yayiravye niba ico tukuraho tugakura ko cyane tukongera ko byo bavyiza hanyuma n'indi filme nziza cyane iri kirakorerwa muri Sud bivuge cyangwa uraza kubivugira bivuge biremewe muri Side muri abanyempano ni benshi nubwo tubona ngo bajya bageze hejuru nibo bashoboye ariko umenye yuko ugeze hejuru ariko rero hari abandi bagitangura kandi bazotumbagira ashaka kugera hejuru kukurenza rero impano ziracyavuga kandi nyinshi je narumiwe ararishaye ndiga hawo filme ko kujya gukora muri Side y'umugabo bita Mungu yupo ni n'iryambe nawe mwumvise ariko gusa sonza abanyempano koko
hariho filime twakoze hasha yitwa gute Yes we wanze ndiko no kuri ko mwandikije netugurije ucukibagirwa ntayo ndakwibuka no mugabo bagende bayirabe kuri mu oya yitwa ku ikibi gihoraho ni filime nziza cyane wanashima nuko nyine hari uwo mugabo we yarameze neza mu rugo ariko hari akantu bamango kagomba gusa no ku buzima bwanje vraiment ntabwo twari tuzinanye nabikunze muri CD hari impano hariyo meja mu bandanye mu bashigikira ndabakunda cyane abahungu banje ntabwo nabihakanye bana banje ariko nyine urumva ari umwana umubwira ati okay genda nawe urondera urakuze wakujije nibyo narabareze barakuze kandi kurondera ni byiza n'abantu banje tumubandanye mubakurikira n'abana beza hanyuma hakaba n'uwo mugabo mungu yupo na nyine ahaja atavyorosha vraiment mugende mubashigikire cyane abanyempano barahari hama rero akajambo kanyuma nuko ndabasabye imbazi kubona arize kuri kamera nukubera mbabaye mu mutima wanje hari igisebe kinini cyane kinini pe kinini mba kigoye no kuvura ariko ndashimira umuntu anyakiriye gutyo nicyo bikomere byanje byose akabyemera akavyirengera Imana imuhumugisha buriya Imana ifunga kagezi yateguye kandi iyo ntabitekereza nkatwe hama abakunzi ba Dico ndabakunda cyane mubandanye mu nkunda mu mpani biraka nyine amafaranga muri no misi birenze uko nigeze kuyakenera kuko ndifuza kuzagira amafaranga menshi nyine menshi pe kandi nkuye muri filime kubera ko abakinyi ba filime benshi baratugaya mukorera ubusa mushaka kuja kwiyanika gusa kuri kamera ariko muri filime nakazi reka tubemeze kara akazi tuva tugera hariya. Thank you. God bless you. Yeah, man, kizazi sana. Still, we love you so much wherever you are. Ciao, ciao. Dico Entertainment.